igihugu gito ku mugabane wa Afrika mu iterambere ryihuse nk'irya Amerika, u Rwanda. Mu makanzu y'umukara barahaguruka, ibitabo birazingururwa, amategeko arasomwa. Bati murashinjwa gufata abana batujuje imyaka y'ubukure ku nguvu. Niyo mpamvu mukatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 25 cyangwa se imyaka 25. Hano ni kuri Royal TV show. Uyu munsi naguteguriye liste y'abahanzi 10 abahanzi nyarwanda bagiye bafungwa bazira gusambanya abana batujuje imyaka y'ubukure cyangwa se gufata ku nguvu igitsina gore. Ico ngusaba no gukora subscribe niba utarayikora, hanyuma niba warayikoze ndagushimira. Ukomeze kubana natwe gatanu kuri kagenzi kako. Ku mwanya w'10 turahasanga uwitwa Habiyaremye Zakari wamenyekanye nka Bishop Gafaranga. Uyu rero Bishop Gafaranga yafunzwe akurikiranweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Umuvugizi wa Reba Murangira BTR yavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Yafungiwe kuri sitasiyo ya Reba ya Nyamata mu gihe iperereza ryari rigikomeje. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwa Reba ntigwatangaje uwo Bishop Gafaranga yakoreye iryo hohoterwa, ariko amakuru dukura hirya no hino mu begereye Bishop Gafaranga bivugwa yuko Bishop Gafaranga iryo hohotera yarikoreye umugore wiwe. Ku mwanya w'9 turahasanga uwo bita Titi Brown. Titi Brown rero yaje gufungwa imyaka 2 akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure akamutera inda. Ariko Titi Brown yaje kugirwa umwere n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge nyuma y'uko yarafunzwe imyaka 2. Muti rero byagenze gute? Umusore Titi Brown yaje gufungwa imyaka 2 ashinjwa icyaha cyo gusambanya umwana ataruzuza imyaka. Bivugwa ko kandi uyu mwana yarafise imyaka 17 yonyene. Icyemezo cyo kurekugwa umucamanza w'urukiko yatesheje agaciro ikirego cyari cyatanzwe, hanyuma uyu mubyinyi agirwa umwere. Hateshejwe kandi agaciro ikirego cy'indishi ababuranyi b'impande zombi bari batanze. Urukiko gwemeza ko izo ndishi zitatangwa mu rubanza. Ni icyemezo umucamanza yafashe nyuma y'iburanishwa. Urukiko rwisumbuye kwa Nyarugenge rwumvaga iburanisha kuri uru rubanza. Uyu musore rero yari afunzwe akurikiranweho n'ubushinjacyaha icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17 nkuko nari nabibabwiye. Hari ku itariki ya 3 Ukuboza mu mwaka w'2021 urukiko rwategetse ko Titi Brown afungwa iminsi 30 y'agateganyo nyuma yo gusanga hari impamvu zikomeye kandi zihagije zari gutuma akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17. Ku mwanya w'8 turahasanga uwo bita Mwitende Abdul Karim wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga ku izina rya Burikantu. Uyu rero Burikantu akaba akorana n'undi musore bita Buringuni. Aba basore bose bakaba bameze nk'amahasa. Muti rero Burikantu yatawe muri yombi byagenze gute? Burikantu yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha nyuma yo gufungirana mu nzu yabagamo abakobwa bari bamusuye. Yatawe muri yombi kuwa 20 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka wa 2025 mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya. Amakuru yamenyekanye ni ko
ni uko uyu musore yafashe icyemezo cyo gufungirana aba bana b'abakobwa nyuma yaho yahamagaye umwe muri bo ngo amusange mu cyumba cye ngo kugira ngo baganire ku buryo buri kantu yomufasha. Hanyuma uyu mukobwa akavyanka akamubwira ngo bagomba kuganirira muri saro. Buri kantu rero amaze guhamagara umwana w'umukobwa ngo musange mu cumba baganirireyo, umukobwa akamurahira. Umwana buri kantu vyaramurakaje, bimaze kumurakaza ahita afata icyemezo cyo kubishuza amafaranga yari yabatanzeho arimwo agitike ndetse n'aya fanta yari yabaguriye. Ayo makuru akomeza avuga ko abo bakobwa bakimara kubona ko buri kantu yakaniye bagerageje kumuha amafaranga bari bitwaje, ariko buri kantu arayanka, ahubwo afata icyemezo cyo kubafungirana cyangwa kubugarana mu nzu arigendera. Ibi byatumye aba bakobwa bahamagara polisi iraza irabafungurira, hanyuma buri kantu nawe ahita atabwa muri yombi, hanyuma iperereza rirakurikira. Nibwo uyu musore buri kantu yaje gufungwa iminsi itangana n'icyumweru, nyuma aza kurekurwa yisubirira mu rugo. Ku mwanya w'indwi turahasanga umuhanzi Wese. Muti byari byagenze gute rero? Umuhanzi Wese yarafunzwe akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana ataruzuza imyaka y'ubukure. Muti byari byagenze gute? Uyu musore Wese we yavuga ko atigeze amusambanya, ahubwo umwana w'umukobwa yamushaka ko amafaranga, cyane ko ngo asanzwe ari umugore kuko yari afite umwana. Inshuti za Wese zavuga ko uyu mukobwa yahoze aregwa na mama wa Wese, ariko uyu mubyeyi akaza kwimuka avuye muri Kigali akigendera agatura i Nyamata, ariko uyu mukobwa aramurahira ntibajana. Uyu musore rero yatawe muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi kwa Gashyantare mu mwaka w'ibihumbi 2023. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga uwo bita Jackie, no mwana w'umukobwa yamenyekanye cyane nko mu video Big Scene, hanyuma akora n'indirimbo zigiye zitandukanye. Uyu mukobwa kandi yamenyekanye mu biganiro byo kuri YouTube, amenyekana kandi nk'umukobwa w'indaya ucoroza amagara. Mumbabarire sije ubimwise, niko ibiganiro yagiye akora bagenda bamwita cyangwa se nawe yagenda abyitangariza. Rero Ribu yatangaje ko yafunze umwana w'umukobwa ukekwaho gukora ibikorwa by'ibitera soni mu ruhame. Jackie, umuvugizi wa Ribu ico gihe Dr. Murangira BTR yavuze ko akurikirana uyu mukobwa kubera ko yakoze ibikorwa by'ibitera soni mu ruhame no gutangaza amakuru y'urukoza soni hakoreshejwe mudasobwa, gutukana mu ruhame, ngo gushyira ahagaragara amashusho yerekana n'imikoreshereze y'ibitsina, imyanya y'ibanga. Kugeza ico gihe Jackie yarafungiye kuri station ya Ribu ya Gikondo, mu gihe yaragikorwa ko iperereza ngo akoregwe dosiye ngo ashikirizwe ubushinja, ariko twabamenyesha ko uyu mukobwa nawe ataje gufungwa igihe kirekire, yamaze umwanya urume rumara ahita arekugwa. Uyu mukobwa kandi twabamenyesha ko yaje gusezerana cyangwa se kwambikwa impeta n'umugabo utari umenyerewe muri entertainment, aho benshi bavuga ko ari planka. Uyu mukobwa bamutereye ivi, nyuma aza gukuramo impeta arayijugunya, avuga yuko umugabo we adashoboye kurangura amabanga yabubatse.
Ku mwanya wa gatanu turasanga umuhanzi Kizito Mihigo. Kizito Mihigo yatawe muri yombi ku igenekerezo rya 13 Gashantare ku gicamunsi. Inzego z'umutekano zashikirije ko zataye muri yombi umuhanzi Kizito Mihigo wafatiwe mu karere ka Nyaruguru ashaka kwambuka mu buryo bunyuranije n'amategeko aja i Burundi. Nkuko Reba yabitangaje, yavuze ko uyu yakekwaho icyaha cyo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranije n'amategeko agamije kujya kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba igwanya igihugu ndetse n'icyaha ca ruswa. Iperereza ryaratanguye kuri ibi vyaha yakekwa ko kugira ngo dosiye ishikirizwe ubushinja ca. Kizito Mihigo yongeye gutabwa muri yombi nyuma yuko inama y'abaminisitiri idasanzwe yateranye mu mwaka wa 2018 iyobowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Yemeje ko ifungwa ry'abagororwa 2140 baremwo Kizito Mihigo na Victoire Ingabire bababarigwa. Hanyuma rero mu mwaka wa 2015 nibwo Kizito Mihigo yakatiwe gufungwa imyaka 10 nyuma yo guhamwa n'ivyaha yaregwa harimwo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, icaha c'ubugambanyi bwo kugirira nabi ubutegetsi bwari buriho, ndetse n'icyaha c'ubwoshe bwo kugirira nabi Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ngo no gukora umugambi w'icyaha c'ubwicanyi. Imbabazi zatangwa rero na Perezida wa Repubulika ico gihe Paul Kagame zashobora gutangwa nta bisabwe kugira ngo Kizito ababarigwe, kandi Kizito yaje kubabarigwa. Nyuma yo kubabarigwa yongera arapfungwa, ariko nyuma yo gufungwa yaje gupfira no muri gereza. Hanyuma tukaba tumwifuriza kuruhuka mu mahoro. Ku mwanya wa kane turahasanga uwo bita Ngabo Medal Jobert uzwi ku izina Medi. Umuhanzi Ngabo Medal wo mu gihugu cy'u Rwanda benshi basanzwe bamuzi yaje gufungwa akekwaho icyaha cyo gutwara imodoka yasinze kandi akayitwarira no ku muvuduko ukabije. Polisi ico gihe yatangaje ko umuhanzi Ngabo Medal yamufunze imuziza ivyo vyaha bibiri mejeje kuvuga hejuru. Uyu muhanzi rero yaje kurekugwa hashize imisi 5 afunzwe, ariko murumva ko we atazira icyaha c'ubusambanyi. Nico kimwe na Kizito Mihigo, aba bose uko ari babiri nta cyaha c'ubusambanyi kibahama, ariko nabo uko ari abastare barafunzwe baja muri gereza, baja ishene. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Yampano nawe yarafashwe atabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha Reba ashinjwa gusambanya umwana w'umukobwa ataruzuza imyaka y'ubukure. Muti vyagenze gute? Mu kiganiro uyu Yampano yagiranye na Murindahabi Irene yatangaje yuko acuzuza imyaka 19 y'ubukure yahise atabwa muri yombi ashinjwa gusambanya umwana ataruzuza imyaka y'ubukure, kandi we akavuga ko uyo mukobwa bari banakundanye. Muti vyagenze gute rero? Uyu muhanzi Yampano yarasanzwe akundanye n'uwo mukobwa, nyuma amakuru aza gutangazwa yuko yafashe uyu mwana w'umukobwa ku nguvu akamusambanya. Ico gihe Yampano yarafashwe arafungwa, afungirwa muri gereza ya Shorongi aho yamaze icumweru kimwe gusa. Bivugwa ko bamutwara bamucuritse, ico gihe bamufunze nabi. Aravuga yuko atabasha koroherezwa cyangwa se ngo ubuzima bumumerere neza kubera ko byari rya mbere afunzwe, kandi yarafunzwe akiri umwana mutoya. Yafungiwe aho bita Shororongi, niba ari Shororongi cyangwa Shorongi baraza kutubwira muri commentaire, ikinyarwanda kiragoye. Aho rero yahamaze icumweru kimwe. Amaze kwamara icumweru kimwe
baciye bahamukura bamutwara mu karere ka Rulindo. Mu karere ka Rulindo naho yabashije kuhafungirwa ivyumweru 2. Ico gihe mu karere ka Rulindo Yampano yavuze yuko se yaje kumusura akamusanga muri gereza aho yarafungiwe. Yampano kubera ibigeragezo cyangwa se kutamenyera ubuzima bushaririye cyangwa se ubuzima bujyana aho yarafungiwe mu karere ka Rulindo yashatse kwiyahura ariko ntibyamukundira, aho avuga ko yagiye gutuma se wiwe umuti w'imbeba kugira ngo abashe kwiyahura ariko ntiyawumuhereza. Yampano yabandanije avuga yuko aho mu karere ka Rulindo yarahafungiwe haje umupolisi w'umukobwa aramubaza ati ivyo bakuvuga ko nibyo cyangwa sivyo. Yampano yamubwiye yuko atigeze akora ayo mahano cyangwa se ngo asambanye uwo mwana. Nuko umupolisi aramubwiye ati reka nkufashe noneho kugira ngo tumenye ukuri nimbura umwere cyangwa se icyaha kiguhama. Nuko umupolisi w'umukobwa yaje gufasha Yampano amusabira ibizamini byari byafashwe na Forensic Laboratory, ikigo gisanzwe kijejwe gufata ibimenyetso. Ico gihe rero niho uwo mukobwa yagerageje gufasha Yampano amusabira ibimenyetso bigaragaza yuko yoba yarafashe uwo mukobwa ku nguvu cyangwa atoba yaramufashe ku nguvu. Ico gihe Yampano yakomeje avuga yuko bace bamwungururiza ku yindi gereza. Iyo gereza rero yarafungiweho ni naho yaje guhura n'umushinjacyaha. Umushinjacyaha aramubaza yuko yakoze ivyo bintu. Yampano nawe arisobanura amubwira yuko atakoze ayo mahano. Nibwo umucamanza yaje kuraba ibimenyetso byatanzwe na Forensic Laboratory asanga koko Forensic Laboratory yagize umwere Yampano. Yampano niko kubwira umupolisi yaramucunze cyangwa se yari yamuherekeje guhura n'umushinjacyaha amubwira ko agiye kugirwa umwere, amubwira ko yagizwe umwere yomureka agataha. Umupolisi cyamusubije amubwiye ko umucamanza atari guhita amubwiza ukuri ko yakoze icyo cyaha ngo byari gutuma Yampano yiruka cyangwa se agahunga cyangwa akagora uwo mupolisi kumusubiza muri gereza, byari guhava bimuviramwo no kuraswa. Nyuma y'amasaha makeya Yampano bamugejeje muri gereza nibwo umucamanza yaje gusoma abarekugwa. Haheze akanya gatoya Yampano nawe asomwa kuri liste y'ababasha kurekugwa bataha iwabo aba agizwe umwere gutyo. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umuhanzi Jay Polly cyangwa se Tuyishime Joshua. Tuyishime Joshua rero yarafashwe arafungwa aho yafatiwe iwe mu rugo aho yarasanzwe aba Ikibagabaga. Ico gihe yafashwe yafatanywe n'abandi bastare babiri aho novuga nka Betray hamwe na Bushari. Bikavugwa yuko bari kumwe n'undi mukobwa yari yabasuye iwabo mu rugo kwa Jay Polly. Reba yatangaje ko barimwo baranywa ibiyovyabwenge cyangwa se uruvange rw'inzoga zitemewe n'ibindi biyovyabwenge. Jay Polly yaje gufungwa muri gereza ya Nyarugenge aho benshi dusanzwe tuzi nka Mageragere. Muri Kanama mu mwaka wa 2021 yaje kugwara agwana n'ubuzima bwe ariko birangira apfuye, aho Jay Polly yaje gupfa ku itariki 2 Nzeri mu mwaka wa 2021. Urupfu rwa Jay Polly rwatangaje abantu benshi mbere ruranababaza. Ribu yaje gutangaza yuko uyu Jay Polly yaje kwicwa n'ico no kwita ngo overdose y'urusenda, ubuki n'inzoga ubwo yarimwo kwivuza ubugwayi yifashishije ibyo yikoreye. Nubwo yari afunzwe, Jay Polly yaragifite icyizere cyo gusohoka no gusubira mu muziki wiwe yari yapfuye atararangiza gusohora.
Jay Polly rero yari umwe mu bahanzi bakomeye ba hip hop mu Rwanda, akaba yanapfuye urubanza rwiwe ataranarurangiza, tukamwifuriza kuruhuka mu mahoro. Yamenyekanye ku izina rya Davis D, turamusanga ku mwanya wa mbere. Uyu Davis D rero yaje gufatwa arafungwa ari kumwe na Kevin Kade, batawe muri yombi bakurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana n'ubufatanyacyaha mu gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 17. Aba bombi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Reba rwabataye muri yombi tariki ya 21 na 24 Mata mu mwaka wa 2021. Aba bahanzi kandi baje gufunganwa n'undi mutipe yitwa Habimana Thierry usanzwe ukora akazi ko kubafotora. Reba ico gihe yavuga ko ivyo vyaha babikoreye muri Kicukiro na Nyarugenge ku matariki atandukanye, ariyo kuwa 18 na 19 Mata mu mwaka w'ibihumbi 2021. Umuvugizi wa Reba Dr. Murangira Bitiri yaje gutangaza yuko abo bose bamaze gufatwa bakagera mu maboko y'ubugenzacyaha. Yakomeje agira ati uwakorewe icyaha n'abagikekwaho boherejwe kuri Rwanda Forensic Laboratory itanga serivisi z'ibimenyetso byifashisha ubuhanga n'ikoranabuhanga bikoreshwa mu butabera kugira ngo hafatwe ibimenyetso bizashingirwaho mu butabera. Reba yavuze ko kandi icyaha cyo gusambanya abana gikwiriwe guhashwa, ndetse isaba abaturage gutanga amakuru ku gihe. Ico gihe turabamenyesha ko kandi abo basore batatu uko yari Davis D, Kevin Kade na Thierry bafashwe bagafungirwa kuri sitasiyo ya Reba ya Nyamirambo mu gihe iperereza ryari rigikomeje kugira ngo hakogwe dosiye. Ico gihe rero Dr. Murangira Bitiri yatangaje ko abo basore bombi uko ari batatu bari bafungiwe kuri sitasiyo ya Reba ya Nyamirambo mu gihe iperereza ryari rigikomeje kugira ngo hakogwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Nyuma y'imisi mikeya nibwo amatohoza yakozwe, basanga abo basore bose barera icyaha ntikibahama, noneho bararekugwa bisubirira mu rugo. Reka tugushimire we wafashe umwanya ukabana natwe, ukabasha gusangira ibitekerezo natwe. Twandikire muri komanteri icyo utishimiye, utwandikire n'ico wakunze, hanyuma niba ari intege uzidutere, niba ari ico wabonye cyagenze nabi utubwire. Turagushimiye we wakoze subscribe, wowe utarayikora komeza nawe uyikore kugira ngo ubashe kubana natwe, ibiganiro dukora bigushikire gatanu kuri kagenzi kako. Ntukavuge aho utakavuze, ntunagate n'umwanya aho utakawutaye. Burira kandi bugaca, nta mvura idahita. Imana nigira nkunzi, Imana ni byose. Turagushimiye, naho ubutaha duhurire mu biganiro bikurikira na Gahwane.